ɗo ko tafirde walla moƴƴinirde e yeeyirde kufunaaji Puuto. Mamadou Baylo Ba ko moƴƴinoowo yeeya, kono wonaa kanko tun himo elti moƴƴinooɓe ɗuuɗuɓe hino e ɓen worɓe e rewɓe. Haray Puuto no satti satta Puuto on kono nyo'ori wo sattiri no fuɗɗi wana 50,000 ha 700,000. Haray Puuto on meɗen moƴƴinira tisi on e garaji ɗin. Puuto on non meɗen moƴƴina men buy ɓay Puuto on no landi tan moƴƴa goto tu wata heɓude Puuto buy. Meɗen jogi ɗo équipe ji buy duhiɓe e sonnaɓe e paykoye e mawɓe. Haray fof nyo'ay Puuto on. Haray min ko mi hollata jama lagine on yimɓe ɓen fof Puuto on koye men wakkilanon men daro men darto moƴƴa ko fota wona seeɗa. Ɓay Puuto on ko hunde culture moƴƴuɗo labaɗo hittuɗo. Si woni hunde nden no hitti haray koye nde wakkilane moƴƴa fiino nde ɓurtira yarde yeeso. Fatoumata Binta Ba ko debbo tawaɗo e tafoɓe ɗi kufunaaji Fina Tawa. Ko Fina Tawa mi naatira ñogo Puuto anga golle tum maɗum ɗum ko mi fini mi tawri mawɓe am kay no welala woni ko kirtile ndin ko hittina ɗum fimu kadi no welala ngi balaw ñogo mi fuɗɗi ñogo gila ko woni bayko mi ñowa e Puuto moƴƴe. Mamadou Allahreni Diallo ko arɗo sodugol kufunaaru Puuto ko o juulira iidi eymo hollude nafoore o Fina Tawa. Juldere nden faandi ke andi piiji ɗin fof haray hay so tawi hitaande fof ɗi gollirede haray kadi ɓuri hittude ɗon no ɗo. Ɗon ɗo kadi ko Puuto ɗo e coñci ɗin fewndi haray minen ari sodugol e Puuto e sabu hon ɗum kadi Puuto o yi kufunindi no moƴƴinirano no laba fayda hande façon ko hippete e hoore kon fof Puuto no yeeso mum. Ko ɗum waɗi haray meɗen ari sodugol Puuto on kadi min sodino nde wotere min hippike min yi haray impact ko ɗum ɗo waɗi kon e amen min desidi hikka kadi si Allah jaɓi min rewa rewteɗen fof min ɗaɓɓa Puuto mo min tamɗini labante men ñande julde. Alpha Amadou Tolo Ba himo tawa e hertorɓe o Fina Tawa sabu ko anduɗo tarika dow kufunaaru Puuto fota himo artude e mum. Koni Puuto ko kufune Pullo Fuuta. Pullo Fuuta andira o kufune e moƴƴinaɗo telen les années 1700 après la bataille de Talansan on guerre wannoɗo tan alsimana ko Fuuta tan karmo ko Alpha mo Timbo ko ɗum woni programme Puuto conseil Puuto woni ko moƴƴina haray noon himo mari on no moƴƴinirano ko diiwe Fuuta ɗe woni e makko haray ko diiwe ɗen jeena woni ko représentant e makko ɗum ɗo ɗeɗo ko ɗe nayi noon e tugale ɗen ɗen noon ko diiwe nayi ɗum ɗo ɗe tumbe ɗo noon e tumbe yaaɓe tumbe sakkine ɗum kadi woni nayi woni jeetati ɗum ɗo kadi woni diwal goo ndelo ngo ɗo ndelo ngo konta kon dow ko diwal timbo ngal ni ara ko ɗeɗo jeenayi woni ko hawtindira waɗa e Puutoru ndum ɗum. Haray fewndo hande ɗuuɗuɓe hino holli wondema ɓi Pullo Fuuta hino wawi bungirde dow kufunaaru Puuto nokku kala ko yaari adunaru ndun.